Pamirsa nyanggre Idul Adha nemonin tanggal 13 Juli sane jegirau para peternak sampi rumah sebagai santukan pengharga sampi kekantenang sampun saya nincap kantos 13%. Kahanan sekali puniki kesangra becik oleh kelompok ternak Satwa Winangun, Desa Tangkas, Kelungkung. Ungkuran sayan oneng para peternak mertenin sampi ipun sanes sampun sayan ngemalang penghargaan nyani. Sadurung ni sampi mepengharga roras juta rupiah, sane mangkin nincap dados 15 juta rupiah taler kantos langkungan. Silitungil peternak nengah tanggun mausang, sampi muani duen nyani sampun telas ke adol dawa gering junine lintang. Nyangre pengrau Idul Adha puniki harga sampi saya nincapang utaman nyani sampi muani santukan daging nyani sane becik. Tias punike sampi Bali ketah madue kualitas becik santukan ring pakan ipun saking Padang tur nenten nganggen obat-obatan. Peternak wantah ngicenin vitamin tatkala sampi ipun dahat muatang. Sadurung nyani peternak nanin putus asa sangkaning mewah nyani ngeruruh pakan. Tias punike indik pengharga sane kaadal selami pandemi nenten mesai antuk nagingin pabuat rumah tangga. Peternak ring kecamatan Nusa Penida taler nabdabin becik pengerau Idul Adha puniki. Silitungil peternak sampi ring kecamatan Nusa Penida inengah Darmawan Mausang pengharga sampi ring Nusa Penida sadurung nyani polih tedun sangkaning wasana virus corona tur sayan tedun tatkala corona ning limbak. Yadiastun punike para peternak state mertenin becik sampi ipun. Wenten taler sane kepaksa madol mudah mawinan osah ring yusan sampin ipun. Yening sampi mati jantan peternak mamocol. Bagi arte Bali Pos nguningayang.